अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः सर्वं जगमं यातं यागिषि सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः बाबाजी सर्वं त्रिलोक्यं सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः सर्वश्रुतिशिरोराधा विराजितं पदं भुजां वेदन्तं भुजसूयोयात् तस्मै श्रीगुरवे नमः चैतन्यशाश्वता शान्तो व्योमन्दितो निरञ्जनः विदुर्नादकलातीता तस्मै श्रीगुरवे नमः ज्ञानशक्तिसमारूढा तत्त्वमाला विभूषितः भुक्तिमुक्तिप्रदाता च तस्मै श्रीगुरवे नमः अनेकजन्म सम्प्राप्ता कर्मबन्धविदाहिने आत्मज्ञानप्रदानेन तस्मै श्रीगुरवे नमः शोषणं भावसिन्धुश्च यापनं सर्वसम्पदा गुरुपादोदकं सम्यक् तस्मै श्रीगुरवे नमः न गुरुराधिकं तत्त्वं न गुरुराधिकं तपः तत्त्वज्ञानपरं नास्ति तस्मै श्रीगुरवे नमः अनन्त श्रीजगन्नाथ मद्गुरु श्रीजगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्रीगुरवे नमः गुरुराधीरनाधीश गुरुपरमदेवतं गुरुपरतरं नास्ति तस्मै श्रीगुरवे नमः त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च